Nĩgongona rĩa kũhe ndũrĩrĩ nya iria cikaraga kaunti-inĩ ya Isiolo kĩgĩna gĩa ciringi mirioni 22 iria ciumĩte kũrĩ nyanjara ithatũ cia nyamũ iria irĩ mwena ũyũ. Harĩ mbeca icio ciringi mirioni 19 itanyĩtwo kũheo arutwo 4,000 a secondary ta basarĩ ya kũmarĩhĩra cukuru. Kĩgĩna gĩkĩ kĩheanĩtwo arĩ ta njĩra ya gũcokia guoko kumana na gĩko kĩa Aikari kũmenyerera marĩa maturigicĩirie mũbango ũrĩa wambĩrĩirie mĩaka 10 mĩhĩtũku. So that we need to reduce the issue of literacy, cattle rustling that have been rampant. We want these kids to go to school. Education is the only way to make communities attain enough peace and also enhance growth and sustainability. Sisi kama jamii tumefurahi sana kwa hii pesa ya carbon, kwa sababu tunaona hii pesa ya carbon ambayo ni pesa ya hewa imekuja through vile tunatengeneza conservation yetu, imetufurahisha kama community, kwa sababu kama community yetu inapata 20 million na sisi mwenyewe ndio tuna identify ile project tunataka, tunaona imetuinua ambaye mali tuko kwa saa hii upande elimu unatusaidia. Aikari atongoria na aramati ya nyanjara icio maiguithanirie atĩ Aikari marereithagia mahiũ mao mĩena ĩmwe magĩtigaga area ĩngĩ kũrĩ nyeki na kũmwe magĩtigia kũrĩ gwa gũcerwo nĩ agendi. We say to communities who have been engaged in conservation, this is one of the fruits over the years they have been yawning. What are the benefits of conservation? This is an evidence today because 18 million from a community towards schools, bursaries, coming the right time of drought and livestock loss is one of the great success and hallmark of conservation. Upande ya wa vijana inatusaidia, wa vijana wanafanya mambo ya sports, tunawafan na pia kama sisi na Sulu tumejenga hii bandas, tunaona hii bandas kesho itakuja kusaidia jamii zijazo, kwa sababu ile pesa tutapata katika hii shirika mambo ya utalii itasaidia community yetu. Tutakuwa tukipata hiyo pesa tunaweka. Hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na ng'aragu, Aikari magunĩkaga na irio kuma kũrĩ mũbango-inĩ ũyũ ũrĩa Aikari moigĩte nĩ monete maciaro maguo. Conservancy kama Napu wameweka kununulia jamii yao chakula. Ni vile jamii wanataka, wanaulizwa wanataka nini, wanasema leo tuko na njaa tunahitaji chakula, wananunuliwa chakula. Wale wengine wanasema wanataka mifugo, wananunuliwa mifugo. Ni vile jamii ina identify. Governor wa Isiolo Abdiguyo akihinyĩrĩria ndũrĩrĩ icio nya gũikarania na thayũ matekũiya na mahiũ kũnarĩria mbeca icio ciauma iramaguna marĩ othe. Mimi naomba kwa unyenyekevu mingi sana. Ndio tutaleta specialized unit hapo, mimi na Kindiki tutakuja hapo after Ramadan. Tuwalete hapo, tuweke kifaru hapo ikae hapo 24/7. But kama nyinyi wakaaji hapo hamutajua kukaa pamoja kama mandugu na madada, bado vifo itafanya nini? Itaendelea. Hata wale maseli wako pale watakuja kufanya biashara, si ndio? Wachukue pesa leo kwa Somali, kesho wachukue ng'ombe kutoka kwa Samburu, kesho kutoka Waturkana, ikuwe biashara. Na nyinyi mnaendelea kufanya nini? Jameni, hii outdated culture lazima tuache. Kĩgĩna kĩu nĩ gĩa gatagatĩ wa mwaka wa 2013 na mwaka wa 2016. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani.